Crkva Santa Maria del Amarillo ili Martorana zajedno sa crkvicom San Cataldo dominira na Belinijevom trgu. Sagradio ju je 1145. godine Đorđe Antiohijski, admiral Rodžera II. Svoje današnje ime crkva nosi po susednom manastiru koji je 1193. godine osnovala Eloiza Martorana. Zajednica je deo katoličke crkve, ali sledi ritualne i duhovne tradicije koje ju u velikoj meri dele sa pravoslavnom crkvom. Crkvu karakteriše mnoštvo stilova jer je tokom vekova nekoliko puta bila obnavljana i preuređivana. U prvom veku svog postojanja crkva je proširena u 3 različite faze. Prvo, dodavanjem priprate za smeštaj grobnice Đorđa Antiohijskog i njegove žene, sledeći dodavanjem prednjeg dela i konačno kroz izgradnju centralnog postavljenog kampanila na zapadu. Kampanil koji je bogato ukrašen sa 3 reda lukova i ložama sa prozorima i dalje služi kao glavni ulaz u crkvu. Prvobitna crkva sagrađena je u obliku kompaktnog poprečnog kvadrata uobičajene varijacije standardnog srednjovizantijskog crkvenog tipa. Sastavljena je od četvrtastog tela sa 4 stuba držeći kupolu na tamburu sa ugaonim nišama i 3 apside, a prethodio mu je trem koji ga je povezivao sa zvonikom. Ova kula, prvobitno odvojena od zgrade, otvorena je šiljastim lukom sa svodovima i stubovima ukrašenim redovima velikih prozora. Verovatno prva 2 reda pripadaju početnoj fazi gradnje, dok 2 superiorna reda, ukrašena stubovima postavljenim na zaobljenim ivicama, mogu datirati iz 14. veka. Zidovi prikazuju 2 mozaika preuzeta sa originalne normanske fasade, na kojima je prikazan kralj Rodžer II, gospodar Đorđa Antiohijskog, koji je od Isusa primio sicilijansku krunu i na severnoj strani prolaza lično Đorđe. Po ulasku u crkvu, među veličanstvenim vizantijskim zlatnim mozaicima koji prekrivaju unutrašnjost, ikona mozaika koja prikazuje Đorđa Antiohijskog ničice ispred Bogorodice nalazi se u istočnoj apsidi. Ovde Devica Marija drži svitak na kome je ispisana molitva na grčkom jeziku koju je sama djeva uputila Hristu u korist admirala koju je posvetio crkvu. Na suprotnoj strani je mozaik kralja Rodžera II, odevenog poput vizantijskog cara. Prikaz Rodžera bio je izuzetno značajan u pogledu njegove ikonografije. U zapadnohrišćanskoj tradiciji kraljeve su obično krunisale pape ili njihovi predstavnici. Međutim, Rodžer je prikazan u vizantijskoj odori dok ga kruniše sam Isus. Ovaj kralj je bio poznat po tome što se tokom svoje vladavine predstavljao kao car. Mozaik krunisanja nosi latinski natpis ispisan starogrčkim karakterima. Fokusna tačka ukrasa Martorane je kupola, u skladu sa vizantijskom tradicijom i originalnim rasporedom centralnog plana crkve. Dekorativna šema kupole je pojednostavljena, intimnija verzija palatinske kapele. Sedeći Hristos Pantokrator, glave uokvirene ispisanim krstastim oreolom zauzima središte kupole. Na belom prstenu oko slike Pantokratora nalazi se natpis na grčkom: Ja sam svetlost sveta, ko me sledi nikada neće hodati u tami, već će imati svetlost života. Baš kao i kod kupole Pantokrator palatinske kapele, Hristos sugeriše svoju nežniju, praštajuću prirodu sa svojim kontrolisanim podizanjem ruku i zatvorenom knjigom. Ovo upoređuje i naglašava njegovu ulogu vrhovnog boga i apokaliptičnog sudije u prikazima apside. Iako je originalna centralna apsida uništena, u njoj je verovatno bila slika Device Marije u skladu sa ranijim vizantijskim prototipima. U prilog tome govori činjenica da joj je Martorana bila posvećena, a bočne apside sadrže slike njenih roditelja, Joakima i Ane. Iako su mozaičari odstupali od ovog tradicionalnog modela u drugim crkvama, verovatno su ga se pridržavali u Martorani s obzirom na njen centralno-planski raspored u kome je kupola i dalje bila od najveće važnosti. 4 krilata arhanđela koji simbolizuju Hristovu božansku inkarnaciju na nebu čine ravnotežu ukrasa kupole. Prikazani su savijeni, sa dugim torzojima i izuzetno kratkim nogama. Iako iskrivljene proporcije mogu odražavati želju mozaičara da simbolično prenese svoje krajnje poštovanje prema Pantokratoru, to se također može pripisati lošoj adaptaciji iz ranijeg prototipa u kome su anđeli klečali umjesto da stoje. 8 proroka koji stoje, svaki sa jednom podignutom rukom, kao da usmeravaju pogled posmatrača do Pantokratora, a nalaze se između pandantifa i okruglih lučnih prozora. 4 evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan, smešteni su u ugaone niše.
Neposredno ispod evanđelista, na istočnoj strani, prikaz je blagovesti. Arhangel Gavrilo lebdi levo, najavljujući Devici Mariji da će začeti i postati Isusova majka. Na zapadnoj strani je vavedenje deteta u hramu. Marija drži dete Isusa, predajući ga Simeonu, jevrejskom prvosvešteniku. Krajem 16. veka srušena je prvobitna fasada, dograđena crkva i izgrađen prednji trem koji je crkvu spajao sa zvonikom. U drugoj polovini 17. veka uklonjena je glavna apsida, a kasnije je podignut oltar ukrašen šarenim mermerom i freskama. Freska na oltaru koja je naslikao Vincenzo da Pavia prikazuje Vaznesenje, a kupolaste freske je radio Antonio Grano. Značajni kasniji dodaci crkvi uključuju baroknu fasadu koja je danas okrenuta prema trgu. Krajem 19. veka istorijski nastrojeni restauratori pokušali su da vrate crkvu u prvobitno stanje, iako su ostali mnogi elementi baroknih modifikacija. Santa Maria del Amarillo predstavlja važan spomenik grada, sveto mesto, čiji mozaici su jedni od najstarijih ostataka vizantijske umetnosti na tim prostorima.